HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong vannoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni March nisim somni la sagi ni hu a Eimi Times sa kon chule vannoi Thusoh chom kilakhom phabem ho vannoi ki chip gol sit na lam a mitin ngai sang pen football khang thu sim a su milmo le anamin thang Diago Maradona thina to ki mat in tu tha in abodyguard a napang Julio Cesar Korea chu thudo na neiding in matin an mit hi gyaldo thei chu football legend Maradona chu ati sa 2020 November ni sim som ni langa ni hu a chu heart attack za an thi ahin athi ko na chu Korea chun Maradona hai hu nu do kit ke ne ding apan anala an hi hinla khul chu na nei hon Maradona thina to ki ma na thudo na thu ho an im in chule azo se je tia amatu hi prosecutor Patricio Ferrari in asain a Korea in azo asay in Maradona Dr. pa Leopoldo Lukto ke Phalna apum nei lodan in asayzin hinla wat chema akyaw nalhana kon mudo thaichu amani hin ke gel na sangta neilhon e ati Dr. Lut hi zen ngai lo zia a tol that a ngo ahina bana Maradona hin ho be kon lama apan sa namuna chun nitin ngai cha lola ai ho aning lingpoi ati chule Maradona chanu jana in asain a apa Maradona bodyguard pale Dr. Pahin in sumite azol hlana hospital bangchet ninghing ta ki vekol de hi tia apachu imuna ki zandinga phutna hata anneilhon hi ati hi ho chung chon a Korea testimony sei do ho chunga ki kalna amjung to hlana court in matna omna ding older zong na so do an hitai US Director of National Intelligence in Ahung Lungding Nailam Cha North Korea in Sagive Chena nuclear garment cha patipna anei the uvin anapongdo e Hichitu hi congressional testimony on the 25th annual threat assessment kingona anata alang u ahin North Korean lamkai lebo Kim Jong in nuclear garment cha lanisar technology su pungle ha sa beneding in pan alato jing e zong ati het thei 2025 kum si azong North Korea tia hin nuclear garment cha asu pungjing uba chule intermediate range ballistic missile le hypersonic missile thumta zong kap do na ananei u anahi alangka na US Japan le South Korea in amasupena dinga trilateral naval drill anabot uchu achai tawin hi hinla North Korea in hata adem na ananei sa nasata adom na kinedi hi tia gi na zong ananei hi hito ki gola chu North Korea ten surface to air missile anei tha ho Kim Jong Un ve suini nui za patip na zong anei u ahi hi ho zo si chunga North Korea ten garment cha lama ma ala asingwa chule kidin tel ki gi na achil ha jing tolhat in gam kai sunga lungliu lang na asang jing ta na hi NATO gam kiloi khom na panghon joint project optic windmill kiti multinational L missile defense exercise chu panding isu khom na anei tawin hi hichi exercise bol khom ovin ava sa chu kiloi khom na gam hon kilung tu ta agal do khom na ki tho khom na le melma masanga panla khom ding dan va sa na a bol ding u ahin a phat ding zui le vannoi khan to machal ding zuya garman cha tha le changkang ta ta anei ho asu khom ova zilna anei khom ding u chu hi Tupaimuk Road District Library an Business Tribal Leaders Forum ITLF Office chu Zanhichun KIC Complex tuibunga thutha om kip masang si adin chun ahitai office nalui chu alem changlo na khat zia ki chun ahin hi chu himi pin in het thim ova ITLF to kisai apoimo do rasa neinom hon office ta munjo hungnai ji ta din Zanhichun ITLF in het sa na about in ahi het thei khat chu lam ka khupi sunga boina khat asole hu he phalo ITLF hin athu lal pin si ahin ni vezen ta a ki bulu a office thilalo ki su si ahitai tu chung maihlei kat a anu ham Aheloute apa ham in anamolem san chapang ho ki thupi na ding scheme conflict impacted orphans education project ki ti zan hichun KSO general headquarters in munni lamka lakhangui muna anhong do ovin hi lamka aso brock school conference hall a hondo na anom in hi cha chun project ten so na le wang thumpi na Reverend Dr. J Lamboy ho kimin anaisin hi
Alangkana kangui munakin kimana achun Gamsung lam kai lubo chom in anu opmovin hicha achun Dr. Satkai chonglo in kin thimpu hinanto project hensona anaisin hi chule Dr. lam zathang ho kiple lam kai len chom hon tilkho na thuseina phat among uvin hi Zanhia hon doa conflict impacted orphans education project in atuple adoi pen chu hele tu chungal zia thina to gal hang ho chate ma pa na thimjilna Suboi a amlo na diule KSO in agyal kho pen themjil na jizam ding ki chung chuana simlai chapang atam thei pen in maban azop ding uti a hi KSO general headquarters in Tuchanin simlai zanil asomni ho admission fee monthly fee a pi dio hi thu apong uvin hi Hichi project hi mi numi pa hon ki thupi na himpi dungzu iwa KSO in hi theichana pan ala hi hichi to ki ma chun Dr. Saiboy General Secretary KSO General Headquarters in HB danu thangpi phondo na anai in thimjil na gyal kho pen hi tohlan a nu le pa te hon tanglo a support api dizing ding vinjong nge na abol in hi Chule zan hi chana gal zi ati na to in sungmi te ho simlai chapang min piluk nai lo hon KSO office a ahin pilu zing the du in zong he sana abol in hi Political party somnathun wal thaleng hon 2001 census a adi lo ho su de hi masang a delimitation exercise hungai sa phating a center henga nge na neidin jan hi chun informona akimuto na wa chun phatsa na nei vin hi hethe khat chu Supreme Court in Manipur zauna a North East State chum ho a delimitation hi government in Lathum sungka a achai dia thupi ane hi zanhin political party chum ho to khom na chun BJP la Congress wang anazaw pon janhin to khom na azaw political party ho chu ahile NPP JDU CPIM RPI Atharwali Manipur People's Party CPI TMC AAP NCP SCP Shiv Sena BSP Forward Bloc RSP hi Supreme Court in March nisim som sagini achu Arunachal Pradesh Nagaland le Manipur a delimitation exercise bolna dia Lathum sung phat anapi hi delimitation hi 2026 chana diang na nedin zong ke phat sauvin tu pet dimuna hi delimitation chilha pi theiding a hi thei poitin Manipur a NPP lamkhai jumnam Joy Kumar John anasezin chule center in delimitation a chilha pi masang in 2001 census sudi masa uhan tinjong nge na anaizin hi chule to khom kit phatle BJP la Congress party zong hungzaw din nge na anaizin hi Cycle Assembly Constituency sungading ang State Bank of India SBI branch mas pending Jan Hichun Manipur Chief Secretary Prasad Kumar Singh in SBI Regional Business Office Babu Para in Farakon in video conference chungchon in hondo na anaizin hi Babu Para mona virtual inauguration ceremony achun Director of Institutional Finance Government of Manipur Rajan Jumnan Regional Manager SBI RBO Infal Kumutcham Okendro Single Assistant General Manager SBI Infar Branch Moirang Tim Devaki Sol Singh Honjong Pan Anala Ovin hi Alangkana cycle muna hichi hondo anakinto ke bangchet kin gon achun Additional Deputy Commissioner Hangpo pi so khungambay chule Civil Society lam kai hon pan anala ovin hi Chief Secretary in Aheloute na achun cycle muna branch hondo anadia pan nasata hinla SBI officer so pachat na naizin chule hichi Manipur sunga SBI branch a somgup chana jong hi Dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chebe